Забелешките на универзитетите многу малку се земени предвид во Законот за високо образование, изјави професорот Башким Зибери во Клик Плюс. Во однос на автономијата на универзитетите, тој додаде дека тоа останува помало прашање, бидејќи, како што рече, главно е поврзано со финансиите. Во финалната верзија Зибери очекува да се отстрани директното влијание на Министерството врз буџетите на универзитетите. Është se një pjesë e këtyre vërejtjeve, duke filluar nga autonomia, po autonomia për mua është problem pak më i vogël, sepse autonomia thëmë preket vetëm në atë pjesën financiare dhe ma merr mendja në versionit e fundit tani kjo pjesë edhe mund të eliminohet që Ministria e Financave mos ketë të ndikim të drejt për drejt në buxhetin vetanakt të universiteteve. Председателот на Форумот за промени во образованието Бленди Ходаи изјави дека Законот за високо образование не го гледа како решение на проблемите, а во однос на забелешките на студентите рече дека не се земени предвид од страна на Министерството. Për ne, këto më shumë na ngjasojnë si një farlloj iluzioni për cilësi, sesa realisht një zgjidhje ligjore që do ta përmirësojë cilësinë në arsimin e lartë. Dhe ne dim që ëndrat janë falas. Ne mund të ëndrojmë që ky ligj do të sjellë cilësi, por në të kundërt do të sjellë vetëm rritje të dembelisë të një grupi caktuar që ne i konsiderojmë që janë konklave e profesorëve të përjetshëm, jo gjithë, por një numër i madh. Заменик министерот за образование Дритон Сулејмани соопшти дека се во завршна фаза на подготовка, но дека се уште има простор за корекции. Тој додаде дека целта е преку овој закон да се обезбеди квалитет во високото образование, верувајќи дека значителен дел од предлозите ќе бидат земени предвид. Sipas shumë informatave që kanë arritur deri te ne, sipas shumë debateve në publik që janë zhvilluar gjithë këto vitet e fundit, kemi marrë një farlloj mesazhi se realisht kemi probleme me cilësinë në arsimin e lartë. Dhe pikërisht për këtë, mendoj se në kohën e duhur është ngritur iniciativa për përpenimin e ligjit të ri. Од друга страна, опозицијската ДУИ соопшти дека нема да го поддржи овој закон во собранието, бидејќи се нарушува автономијата на универзитетите. Запрашана за ова, министерката Весна Јаневска изјави дека верува оти опозицијата ќе го поддржи, но се уште не се знае точниот датум кога ќе биде доставен во собранието.